fatal patu ni falsifying o le asamafua ile mai mo whaakonga tātou tunu ilunga le ala atal TV TALA'LASI malik tio tala abe. Ala mai o tātou tala mai Samoa nei o nisi o mea na tupu mai le nawa yaso a wafo ili sila fiel tātou tunu. E mo moa te tātou tala o nisi nei o tofinga o whaamaunia mai ele kāpeneta i lātou o filifilia ia i lātou te tau avegina i te tono mtanga renga le malo. O le mtanga renga o whaatoanga mwhainga whaiva o filifilia ne ia le fio ngā matatu mua tai mali e tane matatu mua i le tofinga o le ofisa sili lango o le vaenga tau whainga whaavai fuafuanga mawhisa o tainga mo le mtanga renga. O matatu mua wa sifuluonu tau sanga o lana tau tua i le mtanga renga e au fia i le valu tau sanga o avema ofisa senior po le principal officer. O ia fu isa tele lo na sao le tu whaatasia o le ulua i fuafuanga mo le vaenga o whaatoanga po le agricultural sector plan i le luafis futasi luafis funmalima. Sa o tawina il kolisio Samoa ma o lo ia umieina whailonga o le bachelor pa peai ma le postgraduate diploma i mata upu tau whaatoanga me le University o le Pasifika i Alafua. O le Vaupolo Rosa si osi, o filifilia fo i le kāpeneta, e avema komisina lango le mtanga luenga o falpuipui, ma le ola toi fuata ina i tawhai ngata. O le mtanga luenga o whamasinonga o le ato i whaawau le tau tua al tamaita e o Sarah Skelton Sokimi, i le tūlanga o le ofisa sili lango, e peona iei nei mo le vaenga o le unanga lautele, sa amata tau tua o ia le mtanga luenga o whamasinonga, i le tau sanga feiva se lau iwa sifulvalu. Sa vea o ia ma ofisa sinia o le mtanga luenga i le luafe ma le tolu se ia o mai le luafe ma le valu ma tofia iloa ma ofisa sili lango. O Sarah o lo ia umieina fui whailonga o le diploma in management ma le University of Pasifika i Fiti whaatase ma le University of Victoria i Australia i le whailonga o le diploma government. O lo ia te ia fo i le whailonga o le Bachelor of Arts ma le University of Pasifika i Fiti ma ua luas fultau sanga o a vea mtangata whainga luenga le malo e ala le mtanga luenga o whamasinonga. A toa ila ma le mtanga luenga o puna o whaal natura ma le sio manga le MNRE le ua toi whaawawina le tautua al tamaitai o Vanda Whaasoa Jangting ma ofisa sili lango i le vaenga o malo si anga whaafowina. O le lona lua i leo paya inga le tamaitai, o lo ia te ia fo i le whailonga o le Bachelor of Science, whaapea le Bachelor of Teaching ma le University of Newcastle i Australia. O lo ia umia fo i whailonga mawalunga o le Postgraduate Diploma in Energy Studies ma le Master of Science ma le University of Murdoch i Australia. O se teine tuai o le kolisio Sangata Maria vai moso, ua whaai poipo ma e toa whao nalu, o nei tau finga uma le malo e tai tolu tau sanga ma tau e wha asala lawina. E niso tala, o lo o wha manino mai nei ele tula fono tau wha aufi, e le whai upu ono sifultolu e wha pea, ua ia e wha pea e wha malo si tanga ta umata e to tasi, ua wha mawina, ina ia whaia la tau pālota. O le le mawhai o na whaia o le a whatula i mai e se wha asalanga tupe, e se lau tā la, se ia vangana ai, o tuina atu le komisina ni mafuanga loa ia, wa lai o na le pālota. E peo na silafia, momua, sa le mawhai o na mōlia se tangata i le pālota, se ia vangana ai le tangata i le i le stala, pe tai o le teiminei, pe a mai o na pāsia le pāle mene teu ngol tu la fono, o le a mawhai e loa wha al tu la fono, o na mōlia se sui pālota o restala, ai le i pālota. O le atu la fono pe a whaamaonia le pāle mene, o le a solo i le tu la fono whai ngā pālota, tasi le a whaiva se lau ona sifutolu, le awa 5 tausanga talu ona pāsia. Ma o le whaamoe, o le a whaamaluina i le pālota o le lua afe lua sifulmaltasi. O se tasi whai o teu ngalo o tau mawhai atu ina atu i le pāle mene, o le siitia lea i le sifulu tausanga le taimi, o na whato ato e whaatanga lea o na sui le i tū malo, e resta lai le sui pālota. I le taimi nei, e 5 tausanga le umi, o na whato amawhai lea le sui, o na sui atu i le isi i tū malo. Mo le silafia e o atu i le selawa o na sifulu ni teuteunga, o le tūla fono wailu mo le laulawa fono le pāle mene, e pea na whaulu ina atu le li minsta o whaamasinonga, ma whainga pālota, le fionga ia whaola sā kato pau ainu u. Ma le tala mulimuli wa whaasala le whaamasinonga le tamaita i o ala koni pine tua oi si o te vanga
mai alalafanga o Samalai ulu vai telitai ma sanapu i le lua tausanga i le whalipuipui o no le tau whaasese ma le tau whaavalea. O lo molia mai le tamaitai lo na whaia i leo ni pepa malanga tau whaasese wa aluai le tusa ma le lua sifulu afetala a se urunga li i whangamalo i savai. E lua la molianga o le tau whaavalea o lo molia i nei alakoni na tu ina mailo na whaasalanga il whaamasino o le whaamasino nga mawalunga le fionga yale a tau le sa Darryl Clark i le vai aso na mawai nei. O le tamaitai o alakoni sa tula i aile li ilo i o afa le sa a le tua leo leo na tula i mai fui fui yoani o le ofisa o le lo i asili. E tu sai o sa noanga le li whaamasino o le sol tula fono na whaia le ua molia o lo o au fiai mea nei o le au whainga o le tupe ta watele o ana fuafuanga o umi i se taimi sa whaiai le sol tula fono ai mai sei na whaia le ngai oinga ai olo o tatala i le tamaita i tu e whaatale e o na whaamasinonga i isi fo i molianga o ngai oinga lava whaapenei i le sol tula fono lea. Na ia sauno foi o molianga nei na tau areina le whaasalanga e sili atu i le fitu tau sanga le whalipuipui. E tu sai o whaamaumau ngā leo leo na fiso o tai mai e wa afia le tamaitai mo sa na fiso soani le whainga o le visa i Australia mo la na panga o la sa sfulu no se te malua fe sfulu maleono na ia au mai ai leono se lau fitu sfulu lima tala mo le tu sfulu o le panga le wa afia. Se lau lima sfulu tala mo pepa wha amaunia e tutongi ai ma le lima afe valu se lau o pasese. O le au wha ina abe lea tamaitai lea taimi e ono afe ono se lau lua sfulu lima tala. O le asa lua sfulu tolo se te malava lua afe sfulu maleono na fiso ta ia tuaile officer komisina mawalunga o Australia i le na afia e ala i se emaili e whailo atu e leo talia ina le visa e le i whailo atu e ala koni le na afia se whamtalanga e tasi e whaatatauro na tusifo lau o pepa whaamaunia a e na ia whailo atu i aisari siti tustusia o le pasese lea lima afe valu se lau mo pepa malanga e wholinga mai e le aini pepa malanga na whaia mo e na afia. Na toe longo atu e alakoni le na afia, e toe whaise si talo sanga mo se isi visa, ma whailo atu iai, o lana wo e suawhaia Carolyn, e whainga luenga i le ofisa o Australia, o le aia whaamao nia le visa, na toe sauni fo ilea o le na afia, isi tupe ma isi pepa, mo le visa lo na lua. O le asa sfulfitu o ke topa lua afe sfulma leono, na manao atu ai alakoni se fulu wha afe ta la, ma i le na afia, a toai matutongi o isi pepa mo le visa lo na lua. Na feso tai mai le na afia malana panga ya alakoni. E na ia fausia se emaili se faalu le ngō Carolyn, ma feso tai atuai ia na afia. Ma le manatu lava o ila uanei o Carolyn sao lea. A sa tu ina mai le fatu tuanga o le na afia, ina ia fai alakoni mo la sui, e feso tai ai maltama itai waswafane ya Carolyn o le ofisa o Australia. Ia ua fiu si vaenga le whaatali mai i loa mulmulia nea i loa ua olengia i la ue alakoni e tasi le ticket po le pepa malanga one way na tutongi alakoni e tusale ma le afe fase lau ma le lima tala o tutoe mai e nei le tupe na whao ngai le tamaitai i le sfulu i vafe lua se lau lua sfulu tala o le na afia o se sa pule se faltan malo i savai le savai i lakun o lo o au maunei Australia Rosemount. O le tupe ua whao ngai na nei e lea tamaitai tau whaavalea o se vaenga tele o se teo ngā tupe a lea ainga. Ia, ele le lava le mātala me se lava ia i tātou i whafo i tūlanga whapea pe o nei eile mōlianga o le tamaitai ua whaafale puipuina nei le lua tau sanga. Tala ia mai Samoa wa fo ile nei vaenga o le asunga fua e pe o ni tātou au le lofa maleanga le tua ma wasana whaapoponga tai awa e multaim nei no te leina fofuanga o te toe, soifoia. Tala whalawa Samoa se vaenga fo ile nelo talo tau ile po nei malasa tai au. Maleta satelite o se vaenga te leo au, mai se vaenga o peo maule e sauti o lo ofiti ai le tunu. Sa wha mawina mai nisi vaenga le tunu le vela molungo le so e tolu sfultasi te keri. Ia pia e tolu sfulu te keri, ma le malu ulpoan po e lua sfulu lima te keri. Whaafanua le tau, o se vaenga peo maule ea o lo ta oto le sauti o Samoa, ma le afia le tunu i au matimu inisi o taimi. Vaenga tau molpo nei i vaenga i mātua le tunu e awo mai ta ulu wawa solo i timu,
mai ono feololo le mawhai ni se o vaenga. Mo vaenga I sauti, e ta urua vasolo I timu, mai ono feololo le mawha whapia nai William Whaititili. O se vaenga mo la stofi, o la ta urua vasolo I timu, mai ono feololo le mawha e mātele I atu maunga. Tala tamon ngā taifale mo pōnei o sa vilu lai to e lau e 5 mai la le tu la. I ngā taifale I saute o sa vilu lai to e lau a ngā ile to e lau e 5 mai la le tu la e pua I ti munga o ngalu e 5 le fitu futu. Mo ngā taifale le aso atai au I vai ngai mātu o sa vilu to e lau a ngā ile vai to e lau e 5 mai la le tu la. I o ngā sami saute o sa vilu lai to e lau a ngā ile to e lau e 5 mai la le tu la o ngalu e 5 le fitu futu. Taimi al tai pe ele male tai le 25 minute te esfumata sil pōnei mo la so atai au. So tu I male tai te 20 minute le ono atai au. Pe ele te 20 minute esfuma lua le uli. Na tai so tu ele tai te 5 minute le ono le fiafi. E fa moi o so ele la atai au le te 20 minute le valu. Ona ngoto ifo le te 20 minute le valu le fiafi. Mo se ripoti le no tau sa mo le ne fiafi se se no fa poponga la so atai au. Good evening, Samoa. Here's another look at your weather forecast for tonight and tomorrow. Sala loop of this afternoon shows a cloud band from a trough of low pressure to the south affecting the islands. Some areas of Samoa today was recorded the highest maximum temperatures of 31 degrees, as for Pier 30 with 25 degrees Celsius was the minimum recorded from last night. From our weather map, a trough of low pressure lies to the south of Samoa. Associated clouds and showers may affect the group at times. Your weather for tonight for the northern parts of the island, cloudy with isolated showers with moderate force possible at some areas. For southern side, isolated showers with moderate force and few thunderstorms likely. And for Thursday, isolated showers with moderate force possible mainly over highlands. Forecast for the marine for tonight, northwest winds of 5 to 10 miles per hour. For the southern waters, northwest to north winds of 5 to 15 miles per hour. Poor visibility in showers with waves of 5 to 7 feet. And for tomorrow for the northern coast, north to northeast winds of 5 to 10 miles per hour. For the southern seas, northwest to north winds of 5 to 15 miles per hour. Waves of 5 to 7 feet. And the tide table, low tide tonight will be at 25 minutes past 11 for tomorrow. The tide expected to be high at 26 minutes to 6 in the morning. Low tide will be at 21 minutes to 12 noon. Then high tide again at 4 more minutes to 6 in the evening. The sunrise for tomorrow will be at 29 minutes to 8 in the morning and will set at 28 minutes to 8 in the evening. And that's all we have for you tonight, Samoa. We will have another update for you again tomorrow. Until then, good night.